sebut pasal satu kelebihan PAS adalah disiplin mereka sebagai satu parti yang kita tak nampak mereka gaduh luar-luar, tak nampak konflik tu versus something like PKR yang gaduh. boleh nampak lah kan. Kan. Tapi at the same time then because of the way PKR is like that, there's kind of this perception yang mungkin apa Anwar cakap doesn't necessarily reflect what the rest of the party might think and feel, which is different from then. Contohnya kalau seseorang macam Tan Sri Hadi Awang cakap sesuatu benda macam orang bukan Islam shouldn't be allowed to rule Malaysia, then because PAS is seen as one coherent unit, maka semua orang ingat semua orang dalam PAS So they follow blindly. Saya dalam PAS, saya dalam meeting kan, saya ingat mula-mula PAS macam you sebut lah. Saya orang biasa, so when go meeting, so dengar cakap, tapi dia bukan macam tu. it's total different. Kalau dalam short peringkat mana pun, my level ko yang setiap bawah ataupun dekat even dalam peringkat majlis tertinggi PAS ni, Presiden akan cakap okey, bagi pandangan. Everybody can open dan satu sama tak takut cakap openly dan tak ada personal pun. Contoh, saya dalam masa menentukan antara pilihan raya tu kan, nak masuk PN, kita nak masuk mana kan, masa so at least kan very tense. Tapi masa tu saya ahli baru, baik terbukanya. Presiden pun okey, bagi pandangan. Okey, bagi pandangan. Okey, semua pandangan. Okey, now we decide. Jadi macam mana perkara tu tak nampak dekat luar? Saya rasa kat luar, kalau di mana-mana pun, orang PAS sangat terbuka lah perbincangan. You can critique us anytime, tak ada isu pun. Pandangan itu berlaku sebab dia rasa macam you sebut tadi, kita dogmatik. Bila A cakap A akan follow. Sebab tu dalam Islam kita pegang wa amrum syura bainahum. Sebab tu kita perlu nak cerita pada orang dalam PAS sangat terbuka dalam perbincangan. Tak ada siapa pun nak, oh you tak boleh cakap. No, tak boleh itu. Dan ini berlaku di semua peringkat. Pilihan raya macam biasa, kita ada majlis MAT, panggil Muktamar ataupun AGM. Siapa-siapa nak tanding boleh. Siapa-siapa, tak ada siapa nak sekat. Presiden pun dalam PAS pun dicalonkan. Pernah tak you dengar tahun ni jawatan presiden dan tidak presiden tidak akan dipertandingkan? Pernah dengar tak dalam PAS? Tak pernah. Siapa nak calon pun calon lah. Tapi bila menang, dah semua kawasan nak presiden. Kita tak pernah perlu satu instruction pun. Sebab tu dalam even di kawasan, kita nak mencalon kawasan pun di peringkat mana pun, kita memang sangat terbuka. Sebab tu nak tukar presiden, silakan. Kalau orang parti tu kata, dulu parti Parti Demokratik, tapi dia pernah kata, oh jawatan tak bertanding, ini nego sini, ini nego sana. Ada kata demokratik. Itu paling terbuka nak buat. Ada orang parti election tak berani nak buat election. Kita buat je sama je. Tak ada masalah pun. Ini pada saya kita nak you are facing. Even kita menghadapi satu kritikal mungkin Zaki atau zaman pertemuan di antara satu kelompok yang akhirnya keluar pilihan mana. Itu menunjukkan kebebasan. So tak ada isu yang kita kata kita tak pernah terbuka dalam perbincangan. Yang ini yang saya rasa banyak orang tidak nampak. Dia akan dengar cerita orang PAS tak dengar. I think the frustration with the public that PAS followers are maybe only listen to their leaders, are blindly following the leaders, and if the leaders fall, they will all fall as well. Or the leaders make weird remarks, then they will all just say yes and follow. But you must remember, at one point of time, Nick Aziz said women should not wear lipstick when you go out to work. That might, undang fitnah and all that. But you go to Kelantan, all the women still wear lipstick. They couldn't be bothered. And if you go to what they call PAS functions, they all still wear makeup and everything. But how come there's no active dissent when something like that happens? Maknanya macam tak ada. The thing is with PAS, the Malaysians still have to grasp is that PAS actually runs by rules. If it is in a meeting and they say this finishes here and we fight and we make up or whatever, it finishes in this room. Nothing leaves this room. They don't bring it out of the room. That discipline is what frustrates journalists like me. Their discipline is because, to a certain extent, is because their religious beliefs and being a PAS member intersects. That is the discipline. But you see, the values that they hold is that if you're a party member, you follow the rules. And if you want to fight the leader, you follow the rules. The danger for parties that do not follow rules is when you see what PKR is. The party is holding the prime ministership, and yet it is the weakest party in the link. So the worry is, how can president of a party, if he cannot control his party, how can he run a country? It doesn't look good for the Prime Minister in that way. But at the same time, if the ulama leadership, many has this misconception that the ulamas in PAS are not willing to take criticism. I have always sat down with the ulamas. They are not people who don't look at you in the eye, who look down, who, wearing jubah. No, they are normal looking people. Just happen to be people who have studied religion. Terima kasih kerana menonton Siapa Makan Cili. Dan kalau korang ada siapa yang korang nak kita jemput ke show kita, sila tinggalkan di ruang komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe.